Mega Grace on Vuma FM Adult Radio for the young at heart. It's 5 minutes before 6 ngalesi sikhathi suke sengithi bamba sengiyavala ekseni ngaphambi kobuphumo yomsebenzini uphumo yesikoleni namhlanje bamba sengiyavala. Ufuna ukuthi ke namhlanje ekseni akuzona zonke izinto ezilahlekayo okumele uzikhalele, akuzona zonke izinto empilweni ezilahlekayo okumele uzikhalele. Ezinye izinto kumele ubonge uNkulunkulu ukuthi zilahlekele ngoba ezinye zazo bezikhona empilweni yakho kodwa zidelay progress yakho noNkulunkulu, zidelay neprogress yakho nohambo lwakho noNkulunkulu, zidelay nezinto uNkulunkulu engabe uyayidedela empilweni yakho. Sometimes kumele ubonge uNkulunkulu nangabantu kwesinye isikhathi abakushila empilweni yakho ngoba abanye bekungesibona abantu uNkulunkulu akabadingayo kwijourney yakho na kwidestiny yakho. Kwesinye isikhathi mbonge noNkulunkulu ngeminye imkhuleko akangazange ayiphendule ngoba kube kuthiwa leyo mkhuleko yaphendulwa ngabe mhlambe sikhuluma okunye ngawe namhlanje. Akuyona yonke imkhuleko kumele ukhalele uNkulunkulu uthi kodwa uNkulunkulu lo wamthandaza uphendulanga ngani ngoba uNkulunkulu wayebona ukuthi mangaphendula lo mthandazo kuningi okuyokonakala empilweni yakho. uNkulunkulu wayebona ukuthi mangaqhubeka ngenza uphumlani azone nalomuntu kuningi okuyolimala kuphumlani futhi kuziningi izinto engeke kwazi ukufinyelela kuzona ngenxa yalabantu abakhona empilweni yakho. Akubona ke bonke abantu kumele ubakhalele futhi akubona bonke abantu okumele uzame ukubabuyisa empilweni yakho uma uNkulunkulu ebakhipha. Abanye bayokhishwa ngenhloso ngoba uNkulunkulu enzela uhambo lwakho, ngoba uNkulunkulu enzela into afuna ukunikeza yona, ngoba abanye sihamba nabo they are just our dream aborters. Abanye sihamba nabo kusibona abantu abasiphushela la uNkulunkulu kumele asibeke khona, kodwa abanye bayasidelaya baletha procrastination, abanye baletha nama-doubt ezimpilweni zethu bese uNkulunkulu ebasusa. Ngaba mnandi besekhona empilweni zethu but they are not destined for where we are going. Bakhonela nje isikhathi esithile bese beyasuka. Mase basusa kuNkulunkulu suku bakhalela, ungazami nokubabuyisa ngoba ukubabuyisa kwakho ikhona okuzokubuyisela emumva. Ubukuzama ukubabuyisela empilweni yakho yikho okuzokwenza ukuthi ungafiki la ofuna ukufika khona, ungatholi nezinto ofuna ukuzithola. Ngoba mawuzoqhubeka ube nabantu kade unabe ngonyaka owedlule namanje uzoqhubeka uthola ama results afanayo ngoba akayishintshe association yakho, akayishintshe necrew ohamba nayo, akabashintshe abantu ospende nabo isikhathi sakhe esiningi. Manje uNkulunkulu mayebadonse basusa kuwena ungabakhaleli, ungabancengi nokuthi bebuye empilweni yakho bayeke behambe. It's their loss ngoba uNkulunkulu khona into akafuna ukuyenzayo empilweni yakho. Iphutho ngalenza elokuthi uNkulunkulu ekuhlukanisa labantu abathile bese uyazama ukubabuyisa ngoba kusibo bonke abantu esiqala nabo uhambo lwethu lwempilo esiya nabo la esiya khona singaqala sonke kodwa uthola ukuthi isiphetho sethu asifani. Abanye bazophetha kwenye indawo bese nawe uphetha kwenye indawo. So uNkulunkulu ekuhlukanisa nabo musukhathazeka ungakhali khona uNkulunkulu akakuhlelela khona. My name is Phumlani Nkwanyana. You are blessed, you are favored and you are set apart. Good morning Mega Grace Nation.